Ona gutuika mbura nene iria koretwo igithie na mbere ni yambiriirie gucenia maundu matire maracenjia kaunti-ini ya West Pokot kuona andu matanyihiire 1,500 mario kambi-ini thutha wa micii yao kuhofanirio ni matuika ma tiri. Kuringana na riboti iria rekereirio ni mwaria wa thirikari Cyrus Oguna, ithabu ria andu aria makuite kumana na matuika maya rirugameirie andu 36 o riri na andu angi 7 matari maramenyeka kuria mari. Nadhani tu kwamba hao watu wengine ambao hawajapatikana huenda pia wameaga dunia. Kwa iwapo hiyo ni haki, basi kwa jumla tunaongelea watu 43. Riboti no oho ikihithuria ati kaunti 32 nicio iragomeirwo muno ni mbura ino. O riri nao andu 118 makuite guothe bururi-ini, angi 350 magetigwo matari wikaro, na mahiu 16,700 magethererio ni muiyuro. Niguo gucokereria na guteithiriria aria othe mahutitio ni mitino iria yumanite na mbura ino, thirikari yugite rafatara muigana wa shilingi bilioni 1. Serikali inafanya kila jitihada kupeana msaada huo, ambapo kufikia muda sio mrefu ama siku sio mbali kutoka sasa msaada huo utakuwa umepatikana na mambo yatakuwa yameboreka kidogo. Oho thirikari no igukorwo ikirumirira gutigirira nyingi cia barabara iria irathukangitio ni mbura ni ciathondekwo na ihenya o ta uria kwahoteka, kuona icigo-ini nyingi kuria mbura ino irari nene mihango ya ukui ndiriracokereria. Serikali ikitumia taasisi ya KENHA, yani Kenya National Highway Authority, imekagua barabara zote za nchi, sio West Pokot peke yake, na imeendelea kurekebisha zile sehemu ambazo wanaweza kwa wakati huu, kwa sababu kujenga barabara ambayo imekatwa ni sio kitu siku moja ama siku mbili, inachukua muda. Kujenga daraja ambayo imekatwa na maji ni kitu sio siku moja. Gukinyeria riu honge itiganite cia thirikari no ithiete na mbere kunyitanira niguo gukinyeria aikari a matura ngurani kaunti-ini ya West Pokot uteithio wa irio na nguo, ona gutuika kurio angi marakungia wara na kuingihia ithabu ria aria mari kambi-ini no matihutitio ni matuika maya. Ili tuko na njia ya kujua ni nani aliathirika na ni nani anafaa kupata msaada. Kwa hivyo naomba wale watu hawakuweza kuathirika kwa njia moja ama nyingine na wako na maboma zao watoke kwa kambi waweze kurudi kwa maboma zao ili tushughulikie wale watu kwa ukweli wako na shida. Kuona mihango ino ndiri iratiriho, aria maikaraga icigo-ini ugwati ni moritio guthama matanahofanirio ni matuika maya. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadirwa.